Prvi polčas rekli smo, da gremo v tekmo trdo, da jih nagazimo, stopimo skupaj, gremo v duel. Rekli smo, da moramo čim prej zabiti. Zabili smo 2 gola na hiter. Šampioni, to smo mi, naj nasprotnik se boji. Šampioni, to smo mi, naj se vijejo zastave, ko zmagujejo Domžale, hej Domžale, šampioni. Naj se vijejo zastave, rumene, bele in pa plave, hej Domžale, šampioni. Naj se vijejo zastave, ko zmagujejo Domžale, hej Domžale, šampioni. Naj se vijejo zastave, rumene, bele in pa plave, hej Domžale, šampioni. Domžale, šampioni. Domžale, šampioni. Naj se vijejo. Ja, treneranje med polčasom rekel, da moramo iti tekmo, tako kot smo jo tudi začeli, tudi v drugi polčas. In to smo došli, hitro smo zadeli še en gol in na to tekmo verno pripravili do konca.